سلااو ڕێز تەماشاوان هێژە بولتەنە ساعت 6 ئێواری ئەز ژوارە پێشکەشکەم دەدەست پێکێدا گرنگترین سەرنوچە. سەرۆک مەسعود بارزانî li bajarokê Pîrmam îro beşdarî di proseya dengdana hilbijartinên Parlemana Herêma Kurdistanê de kir. Li ser şûpa Efrînê Partiya Yekîtiya Demokratîk PD toreke tunelan li nava bajarê Dêrikê û derdora bajêr de durust kiriye. Encumena Xwecahiya Navçeya Şîyê ya Efrînê hejmarek biryar derbarê parastina berhemên demsala zeytûnan standiye û amadekarî ji demsalê re têne kirin. Doh bişevê heft kes dema berê xwedidana Ewropayê di deryaya Tirkiyeyê bin av bûn jiyana xwe ji dest dan. Dubara Slav. Hilbijartinên Parlemanê îro li Herêma Kurdistanê dest pê kir. Têde 29 alî beşdarin û nêzîkî 3 milyon welatî ji mafê wan e dengê xwe bitin. Pêtir rawestandin di vê raportê de em ê bibînin. îro sihê Eylûnê hikûmeta Herêma Kurdistanê hilbijartinên berlemanî li seranserî parêzgeha û dever û navçeyên Herêma Kurdistanê ji demijmêr heştê sibehê ve encam da. Li gorî ku Komisyona Bilind ya Hilbijartin û Rapirsiyan ya Herêma Kurdistanê ragihandî ku di proseya hilbijartinan de 2 milyon û 992,914 welatî ji mafê wan e beşdariyê di proseya dengdanê de bikin. Di hilbijartinan de 29 alî û lîste beşdarin ji bo destxistina 111 kursiyan. Rêjeya jinan ji tevahiya berbijêran 6 ji sedê ye û 11 kursî taybetin bo pêkhate û ayînên cuda cuda li Herêma Kurdistanê. Ji bo çavdêrîkirina proseya hilbijartinan 46 rêxistinên navxweyî li gel 6 rêxistinên navdewletî çavdêriya proseya hilbijartinan dikin. Li gorî Komisyona Bilind ya Hilbijartin û Rapirsiyê ya Herêma Kurdistanê îro demijmêr 6 êvarê wê dest bi hejmardina navan bikin û ew prose jî wê di 72 demijmêran de bi dawî were. Di hevdemê berçavkirina wirdbîniyê di proseya hejmartina navan de. Di vê derbarê de nûnerê taybetî emîndarê giştî netewîniye girtî li Iraqê yan Kubîş di kungirekî rojnamavanî de ragihand ku proseya hilbijartinan li Herêma Kurdistanê bêkêşe derbas bû û ew wekû çavdêr tubin pêkirin û sextekarî di gera xwe de li ser bingehên dengdanê li Herêma Kurdistanê nedîtiye û dilxweşiya xwe ji proseya dengdanê re da diyarkirin ku bi şêweyekî rêkxistî birêve diçe û Komisyona Bilind ya Hilbijartin û Rapirsiyê li Herêma Kurdistanê bi temamî bi erkê xwe radibe. Serok Mesud Barzanî piştî ku dengê xwe da ragihand ku millet giranî û qursatiya her aliyekê nîşan dide. Serok Barzanî li bajarokê Pîrman beşdarî di proseya dengdana hilbijartinên Parlemanê yên Herêma Kurdistanê de kir û di kongereka rojnamavanî de ragihand ku tenê millet giraniya her aliyekê nîşan dide û teqyîmekê jê re durust dike. Lêbelê ew yek nayê wê watayê ku hemû aliyên Kurdî pêwîstiya wan bi hev tune ye ta ku bi giştî xizmeta Kurdistanê bikin. Serok Mesud Barzanî eşkere kir ku peyama wî ew e ku Kurd hemû birayê hevin û divê hemû hemaheng û piştevan bin ji hev re. Sê kes ji yek malbatê dema berê xwedidana Ewropayê di deryaya Tirkiyeyê de bin av bûn jiyana xwe ji destan. Li gor agahiyên arkê ku her yek ji Nîçîrvan Abdulhamîd Husso û hevjîna wî Dunya Abdullah Osman û xwişka Nîçîrvan Hingivîn duh bişevê di deryaya Tirkiyeyê de bin av bûn û jiyana xwe ji destan. Nîçîrvan Husso xelkê Qamişlo ye û hevjîna wî Dunya xelka gundê Gulîçe yê Dêrikê ye. û nişteciyên kampa Fediyê ya peneberên Rojavayê Kurdistanê bûn. Belema ku her sê navborî têde bûn 10 kes bûn. Bi tenê 3 kes rêzgar bûn û 7 kesan jiyana xwe ji dest dan û tanha nasnameya 4 kesên din yên ku bin av bûne nehatine xuya kirin. Belê temaşevan hêja ji bo zaniyarîn bêtir li ser vê bûyerê em bistînin menha mêvandariya mamoste Şevger Hovekirî ew jî yek ji nêzîkên malbatê ye. Dem baş mamoste. Mamoste Şevger eger tu bêtir ji me re behsa bûyerê bikî ka bûyer kengî çêbû û çawa çêbû?
كاكو بوير أنا دو باضي بري همي تشتي الكردستان هنا الكامبا فايدنا نها دايكا ويجي باغي ويجي خشكي ويجي وبراكي ويجي بيشمرقايا أصلا ونيشيرفان بخوا بيشمرقا بو بري خدانا جوهرنا ألمانيا خشكاوا بدرجيستي بو هنجفين أو بيركا خبون وبيركا ويجي بحالة بو ششحفة يفاجي بحمل بو شغل دي درباس ونا ديارة درنگی شوه درباس بونه و تعاوه دهاتنا خمقاندن شوه دی والوادگران و عصر نیوژنو کام آگادار کرن گو انو و ترمیوانا و حتی نهاجی ترکیه و جا ام دریا تلویزیون آرک دا وک مالباتا وی وک ناسی وی ام بری هر کسی اش حکومت اقلیم دخوازن و ام رجای دکن كتوسطة كي بكن أريكالية بكن وقاربن بشيوين رسمي أف جنازيهان ورنا كردستاني جبل مالباطا والكردستاني الكامبا فايدة باذيوي بخوش مرا عبد الحميد قوتا من قو دفيت في خوستكيش حكومة أقليمية بخوازي دريات تلفزيون هارا أو دخوازن أبلا شيوان ورنا كردستاني احتمال الكردستاني وارجيتن احتمال بقنا روج آبا دخوازن أبلا شيها ورنا كردستاني ونرجع الأريكالية بله ما مصطفى شفقر اگر تو دنگی متکی او کسین کو د بلم دابون چند کس بون او کسین کو بن آف بونه او ده کس بون سه جوانا يعني رزقار بونا وهر حفتي دي كواجي خست قب أميدا كي بكي درجيسي في ألمانيا برسا من أو بوكو أو كاسن كود بلمدا چند بون أو كاسن كود بن آف بونا يه بن آف بونا حفت بن آف بونا سي رزقار بونا او کسی کو رزگار بونه یانجی او کسی کو بن آف بونه وکم زانن کو سه هاتنه خویا کرن خلق قامشلو خلق دیری کنه کو نهال کامپا فیدی دیمنن او کسی دن کینه هاتنه خویا کرن یان او کسی دی امن زانن ام کسی دی اموان زانن جمره نگوتن ناویوان چنه به هر حال اوجی کتنه وی قیکیدا بوانا رویجا او یه اقلیم چونه جروجاوا چونه جباکور چونه امن زانن يعني تاني ام سرفاي خو زانن جواب هر سيكما دنا هر حفته دا اف وفات بونه مالباطا کو نهال کامپا فیدی دمینن یا پنبین روجاوای کورسانی کی وان آگهدار کر کو او سه کس نافبوری هاتنه جیان خوش دزدانه او کسی گو فلتینا دیار وانا استکن آگهداری پیشی گهامه يعني برنگی گاما و گا باوی وانا جیوه جنگی و تکلیه ما چه بون گو انو افکاسیوا وندا بونا شوه دی برای سبه والواد گرن تالی ترموا ایده دیتن و کرنن ها برادا دا و کاف جب چشیوی امی درباس کن مج انجمنا کردی جیال استنبول خوست گو علی کاربن لبری هر کسی هر تشتیجی بگو دی باوی و مالباتا و برایو پیشمرگن الکردستانینا او دخوازن گو اف جنازه واش ورنا اقلیم جبر گوش اقلیم چونه دخوازن اف جنازه جی ورنا اقلیم دریا حکومتا کردی را انو اریکاری که بکن گو دولتا ترکی چراسری که بین که دروادر باسک گلو او کسی رزگار بونه او جی کرد بون او جی کرد بون بله باش نها از خوازم بهتر بحثی بکی که ترم لکودرینه و بانگاوا و پیاموا چیه الترم التركينا الترم الاسطنبولينا بله الاسطنبولينا ديارة شوي رسمي كرنا برادة دا قال اجراءات خد الدولة التركي دوارين قانوني دا دوارين طبي دا وتكريداني الود محامي جي قرتنا وقو كاربن يعني فان ترمازو الشغل وان شيك بكن تسليمي دي بافي وابكن بانغا ما اوا يعني بانغا بافي وي عبد الحميد حسو جمالا اصلينا بنغا باوي اذا وبنغا مجي اذا بنغا براوي طنشتا من السيبانا شه زمان بنغا مالباطي حمي اذا افتر ميهان بقنا كردستاني كامبا فايدي جم دي باوي جم خو براوي الورن مالبات حمي الورا مالباتك بشمرقاجي قالك سباس
ام جی بهوینه کو پیاما تا و پیاما باوی قربانی بگه دریا آرکرا بگه هریما کورسانی و ترکیه دا کو ترمین هر سه نافبوری ورن هریما کورسانی گلک سپاس بو مامسا شفگر هوفک لسر زانیاری انت گلک سپاس بوده انجمن خوجه یا نافچه شیعه یا عفرین هجمارک بریار درباره پاراستان برهمن دامسال زیتونان ین خلق کرد ین عفرین جدزی و طالان کرنه ستاندنه انجمن خوجهی یا نافچه شیعه یا عفرین روژ آوای کردستان روژا دوشم جوینک تایبت درباره دامسال زیتون سال 2018 لدار خستن. انجمن درباری و جوینه ده ناکوکی و پرسگریکن پروسه و دانا برهمان و خوندن. هروها دانستاندن جی درباری آلیکاریا برهمان لگوری برجواندیا کشتی کرن. اندامن انجمن خوجهی هجمارک بریار درباری پاراستنا برهمن زیتونان جدزی او طالان کرنه بدست خستن و بتایبت جبر کود ده مکانیزیک ده برهمن زیتونان ویورن برهف کرن. ناوان بریاران ده یکمین نابه کو خودان دکانان زیتونین کسک اورش تا 15 ماه 11 بکرن و اگر او یک هات کرن وی خودان وان دکانان ورن سزادان و دکانین وان جی ورن اگرتن. دوامین دبه کو بازرگان و خودان دکانین مزن زیتونین کسک نکرن تا خودان وی برهمی تکز بکن. سیامین گواشگهن زیتونان تا 10 ماه دهان دست پی بکن. چارمین برهم زوین زیتونان یک و خدانی وان نامادنه و او برهم به تایبت جبو انجمنا خوجهی بن. هر لگوری جدران کو او بریار اگر هاتن جیب جی کرن و برهمی خلکی جدزی او طالان کرنه ورن پاراستن او به تایبت تفلی روشا مترسیا خلکین کرد ین عفرینه جدر بدرین کل عفرینه بجابونه و دست لسر مال و ملک وان دانینه هروها مترسیا وان جگروپین چکدار کو بگفا چکان دست خواه لسر برهمی وان دینن. لسر شوپا عفرینه و گلک باجارن دن ین روژاوای کورسانه پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده تورکه تونلان لناوا باجار دیرکه و دردورا باجر ده درست کریه او یک جی بخور زیان و مترسیه که مزن لجم ولاتین باجر ده پیدا دکه. مینا عفرین و گلک باجارن دنیا روشاوای کردستان پارتی یکیتیا دموکراتیک پیده تورکه تونلان لناوا باجار دیرکه و دردورا باجر درست کریه او یک جی بخور زیان و مترسیه که مزن لجم ولاتین باجر پیدا دکه. جدرکت تایبت جناوا باجار دیرکه جارکر راگهاند کل سر یادنا برا دیرکه و عندیوره ده جالیه چپه و پیده تونلک کولای درگه و دیار دکه لی دریجاهی و داوی آوی دیار نکه. هر وها جنابند پارتی البعثیا بری لی دیرکه برف نخوشخانه یعقوب لی جیر مالین ولاتیان جی تونلک خاطیه درست کرن. جه حوش سندیکه ماموستایان تا مالا قایمقام دیرکه با آمرین گران تونلک خاطیه آوا کرن. لتا خما مستایان و لنیزیکی دبستان حاج منوح نها کولانا خندکه کی بردوامه و جبر تقینا لناوا تونلکی اوتومبیلا ولاتی بناوی اکرم زیرا تکچو هر وها تونلک جه گرزر که برف نخوشخانه یا دیر که و هات یا آوا کرن. سیستم آوا کرن تونلان لسر جیرخانه یا باجر مترسیه کی پیدا دکه جالیه کی و اگر شر رودا و اگر تونلک جوان تونلان وره تقاندن یان هرفاندن و بخور مال و کولان باجر به رفینه. لعفرین روشاوای کردستانی جی تبی کو پیده تورکا تونلان آوا کربو لی نقشه آوان تونلان همو کتبو دست ترکیه ده و یکسر ترکیه لگل گروپین چکدار دزدانی لسر وان تونلان. امید حسام عواک کجا چکدارین سوریه دموکراتیک جدا بو جارکر اشکره کربو کو چل کادروین پککی کل عفرین دمان لگل ترکیه کار دکرن. همو زانیاری دادان ترکیه و د دسپیکا شر عفرین وان کادرویان خورادستی ترکیه کرن. جیمز جفری شاندای امریکای تایبت جبو سوریه راگاند که واشنطن دخوازه که کریزا سوریه بشیوه چارەسەری عراق چارەسەر ببه آنکو دولتک فدرالی درست ببه و مافی تواهی پیکاتایان دسر واندا پیکاتایا کرد وره پاراستن و تگزی لسر بجداربونا کردان د پروسه سیاسی ده گر. جیمز جفری شانده امریکی تایبت جبو سوریه ده هفدیتنکی روزنامه‌وانی در راگهاند کو او دخوازن کو روشا سوریه و کو چاوا روشا عراق پشتی دستوردان امریکی چارەسەر بو روشا سوریه جی بوی آوایی چارەسەر ببه آنگو دولتک فدرالی درست بکن و مافی تواهی پیکاتاو نتوان وره پاراستن ده سوریه ده.
او jî diriya sazkirina destûrê Sûriyê nû û serbar kir ku şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura li ser wê yekê kar dike û tekezî li ser beşdarbûna Kurdan dê proseya siyasî lê Sûriyê de kir ji ber ku Washington girengiyê dide aramiya herêmî ya her yek ji welatê Iraqê û Sûriyê. Ji aliyekî din ve Jeffrey ragihand ku Washington wê sezayên stratejî li ser rejima Esed ferz bike eger rejima Esed pabendiyê bi proseya veguhestina siyasî li Sûriyê neke û serbar kir ku eger Encûmena Ewlehiya Navdewletî tu fişarê li ser rejima Esed neke ta ku şer lê Sûriyê raweste û qonaxa veguhêz dest pê bike duê demê de welatê Amerîka li gel Yekîtiya Ewropa û hejmarek welatên hevpeyman di rojhelata navîn de wê bi hemî hewlên xwe jiyanê li rejima Esed û hevpeymanên wê ango welatê Rûsya û Îranê nexweş bike ta ku fişara Amerîkî û welatên Yekîtiya Ewropa û hin welatên rojhelata navîn bibe egera reva Rûsya û Îranê ji Sûriyê. Jeffrey di heman demê de eşkere kir ku eger rejima Esed astengiyan ji proseya veguhestina siyasî re li Sûriyê durust bike ew ê heman şêweyê sizadana Îranê ji berî sala 2015 li gel Esed bikar bîne. Helwestên Amerîkî di derbarê rewşa Sûriyê û rejima Esed û şêweyê çareseriya Sûrî bi taybetî dema ku amaje dike ku xwesta Amerîkî Sûriyayeke federalî ye wekû çawa Iraqeke federal durust kirin gelek pirsyar û hizran li holê durust dikin. Gelo Amerîka wê dewleteke federal li Sûriyê durust bike û mafê Kurdan wê tê de parastî be gelo demhatiye Amerîka nerîna xwe ji çareseriya Sûrî re bicî bike li ser xakê divê derbarê de Mustafa Cum'a endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji arkê re eşkere kir ku Amerîka şiyanên wê hene ku dewleteke federal li Sûriyê durust bike û mafê Kurdan û pêkhateyên din biparêze ji ber ku bêxwesta Amerîka tu guhertinên berçav wê tune bin. هنجداران جه روزنامه شرق الاوسط را تکاز کردن لسر هبونا ناکوکیان در ناوبر سروک روسیه و ترکیه ده ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان او جی دربار پروسه ادلیب ده. هنجي دران جي روزنامه الشرق الاوسط را تکاز کردن لسر هبونا ناکوکیان در ناوبر سروک روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان دربار ادلیب. لگورجه دران او ناکوکی درباری کوراهیا دورا بیچک دناورا 15 و 20 کیلومتران ده که روسیه کار لسر تفلیبونا ادلبش بو خودی که سرباری هن باجارین دی ین سرکه و ترکیه ویه که رد که. روسیه داخواج دیکه کوریا حلب لازقیه و حلب و حمایه و گرینش بو رژیم بریا داویا و ساله و ترکیه رش دل سرمانه وان ریان دبن سرپرشتیا روسیه و ترکیه ده. ناکوکی هروها درباری چارنویسا گروپین چکدار هیا که ترکیه دخواز وان وگوهزه دورین کردی و موسکو دخواز دکه شر گروپین بیانی بکه ین دنا وان گروپان ده. هر دو آلی هروها لسردما ریکفتنا سوچی که موسکو دخواز ریکفتنا که دمکی به مینا دورین کم کرنا آست شر لدرعای و غوطای شامی و حمسه و ترکیه دخواز دورک هردمی به مینا هر دو دورین دبن کنترولاوی ده. ترکیه و روسیه هروها هیوی دکن کولوتکه یا روسیه و ترکیه و فرانسا و آلمانیا یا هیوابه آلیکار به دی چاره سرکرنا ناکوکیان درباری ادلبه. گروپا بناوه جیش العزه جعالی خود داخیانیه که دارت کرنا خواج ریکفتنا روسیه و ترکیه درباری پیکانینا دورکه به چکل دورین دبن کنترولا گروپان دل ادلبه و در دوراوه که او یکمین رد کرنا جعالی گروپا که لیبرال و گروپ کولگوندوار حمایه با کرد مینه دریا روپلا خویا تویتر ده رد کرنا خواه دیار کر و گوت کو او دورا بیچک تنه لآلیه وان نابه بیکرن و دوی بنیوی با و آلیه کنترول رژیم جی بگره هر وها رد کرن دوریان روسیه لدورن وان هبن. المانیا 135 میلیون دلار وک آلیکاری دده پنابرین سوریه ین کل لبنان و اردن دمینن. آلمانیا 135 میلیون دلار وکا آلیکاری دده پنابرین سوریه ین کل لبنان و اردن دمینن. وزیر دروی آلمانیا هایکو ماس دوه دجیوینکه کمالaya گشتی یا نتهونیه گرتی گوت شرمکو کوامسیونا بلند یا نتهونیه گرتی یا طیبت بکارو بارین پنابران پیوستیا پران به جبو آلیکاریا به میلیونان جوالاتین سوریه یکو جشر رویانه و بانگل والاتین دولمند کر کو پریان پیشکش بکن. ما سربار کر کو آلمانیا وکا دویم مزنترین آلیه دانر دخوازه 116 میلیون یورو آنکو 135 میلیون دلار پیشکشی کمیسیون بلند بکه جبو آلیکاریا پنابرین سوریه ین لی لبنان و اردنه. لگوری آمارین فرمی ین نتونیه گرتی کو در دورا 5 میلیون و 500 هزار ولاتین سوریه لدروی ولات خود مینن.
Almanya jî rêjeyeka mezin ji penaberên Sûriyê vedihewîne û ji bo wê yekê li ser asta navxwe ya Almanya gelek kêşe navbera aliyên piştevan ji vehewandina penaberan re û aliyên dijberî wê biryarê derdikevin. Rûsya jî ev e demeke hewlaxistina fişarekî ji bo vegerandina penaberên Sûriyê yên lê Lubnan û Urdinê dike û ji bo wê yekê hejmarek hevdîtin bi berpirsên her du welatên navborî re pêk anîne. Lê Yekîtiya Ewropa û netewên yekgirtî dibêjin hîn rewş aram nebûye ji bo vegera penaberên Sûriyê. وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلو گوت کوشانده نافدولتی جبو سوری استیفان دیمستورا کار لسر دستیشان کرنا دما پیک آینا کمیتا دستوری جبو سوری یا کو اندامن و جی رژیم و اپوزیسیون سوریه هاتن هلبجارتن دکن و پیشبینی کرد کو هیوا بیده او یک وره پیک آنین. روگاه سوری یا مافی مروفان راگهاند کو یکم گروپا چکدار جدورا بیچک لدلبه خوفکشاندنه لگور آمگاه سوریه مافی مروفان کو رکفتنا روسی ترکیه ده درباره دورا بیچک ده لدلبه لسر خاکه تی جیبجی کرن ویروجی یکم گروپا چکدار یا بناو فیلق الشام یا اسلامی کو تی ناس کرن به هزا دودیان لسر آستا گروپین چکدار لپارزگاه ادلبه دست به فکشاندنه چکن خواهین گران و کو تانکر و زیری پوش کرنه و برف هندره ادلبه و فکشاندنه. بهتری ده گرتیان جه زندانه که باجار بابه رویان اونها پولیسین و باجاری کتنه دلو تفگری ده. دو سیزده گرتیان جه زندان پولیسین لشکری یا باجار بابه کدبن کنترولا چکدارن مرتالا فرات ده رویان. وش دو و پولیسین و باجاری کتنه دلو تفگری ده. و تانها کارین هشت گرتیان این کورویانه دوباره بگرن. بریان هاجی هجمارا گرتین داعش و گرتین دن جزیندان گروپین چکدار ین بسر اپوزیسیون سوریه و راویابون. میدین ترکیه اشکره کردن که حکومت ترکیه بریار استاندیا کو کامپا اکشلا یا پنبرین سوریه لپارزگاه شانلی اورفا ولا بکه لگوری راگهاندن ترکیه کو پنبرین سوریه ین لکامپا اکشلا و لسر دور و پارزگاه ترکیه ورن بلاف کرن و هفت پارزگاه لپیشوان قدقه کرینه. وزیر دروی رژیم اسد کمالگاه گشتی یا نتوین یکگرتی آگاهدار دکه که رژیم سوری آمده پنبرین سوری ور بگره. ولید المعلم وزیر دروی رژیم اسد کمالگاه گشتی یا نتوین یکگرتی آگاهدار کرد که رژیم اسد آمده پنبرین سوری یین کوجی شر و پفچونان راویابون ور بگرن و بانگا پیشکش کرنا آلیکاریان جبو جنوبا آوا کرنا سوریه دکه. ایرو دبیاره که هاتو چونه ده لرجاوه کورسان چار ولاتیان جانا خواهش دستان و یکی دنجی بریندار بول لسر ریا قامشلو دیری که دبیاره که هاتو چونه ده چار ولاتیان گنده مصطفاویه دنا واندا زاروکا کبو جانا خواهش دستان و جبو ین بریندار جبو نخوشخانه هاتن و گوستن. در انجام شرکی ده کودنافبرا پنابرین سوریه ده و دو پنابرین افغانستانی ده لکامپکا پنابرین لباجار اسینا یونانه کو 5 کیلومتران جباکور اسینا دور دکوه پنابره کی سوری جانا خوش دستا. هر ده انجام وی شریده 8 پنابرین دن بریندار کتن و هاتن و گواستن جبو نخوشخانیان. لگور زانیاریان کو شرد نافبرا پنابره کی سوری و یکی افغانی ده رو دابو. پشتره او شر برفره بو و هجمارک جه پنابرین سوریه و افغانستان بجداری تیدا کرن. بله تماشاوان هجا بیوی آوی هم گشتن داوی بولتان خواه دوباره سرنوچه.
سروک مسعود بارزانی li bajarokê Pîrmam îro beşdarî di proseya dengdana hilbijartinên Parlemana Herêma Kurdistanê de kir. Li ser şûpa Efrînê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD toreka tunalan li nava bajarê Dêrikê û derdora bajêr de drûst kiriye. Encumena Xwecehiya Navçeya Şîyê ya Efrînê hejmarek biryar derbarê parastina berhemên demsala zeytûnan standiye û amadekarî ji demsalê re têne kirin. Doh bi şevê heft kes dema berê xwedidana Ewropayê di deryaya Tirkiyeyê bin av bûn jiyana xwe ji dest dan. Her şad û bextewar bin.